Dobar dan i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako na WhatsAppu blokirati nečiji kontakt koji vas uznemirava i tome slično. Postoje dva načina za koje možda niste znali do sad. Pa da počnemo. Uđete ovdje gdje slika i gdje dođe ime tog korisnika, tu kliknete, zatim idete prema dolje. Vidite sami tu gdje piše blokiraj kontakt. Moj drugi broj, kliknete tu, a onda odblokira. Začekate trenutak, kontakt je blokiran. A isto tako, na istom mjestu odblokirate kontakt u pokošaniku. To je što se tiče prvog načina, izađete iz ovoga. Onda uđete u ove tri tačke sa strane, to je drugi način. Tu kliknete i ovdje gdje piše uđete prikaži kontakt. Idete isto prema dolje, kliknete ovdje blokiraj kontakt, tu potvrdite da ćete da blokirate, začekate trenutak i kontakt je blokiran. Isto tako kao odblokirate kao što sam pokazao. Izađete iz ovog. Blokirali ste kontakt. Evo vidite i sami. Mislim da vam se svidio ovaj klip. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.